birakwiye ko kibanza kikabanza kikumva. Abana nibo bareze cyangwa ni ababyeyi? Abana bashobora kuba bandikiye nk'undi muntu kuri telefone cyangwa se bakamuhamagara kuri telefone, noneho bihita bigira gute, bihita bipostinga kuriya. Gose buriya buri kantu yashobora gutinyuka agashimuta. Mbese washimuta umukobwa mukuru kubyimba yaramaze umva se nakubwiye ngo buri kantu ukuntu yari ameze, igihugu yaramaze kugifata nk'aho ari umuharuro wa se, yabyimbaga kabisa ukabibona ko ikintu yazize ni ibintu by'amadiru ngo yo kwamamaza miliyoni 7, ngo ni umukire wari ufite uruganda rw'inzoga nshyashya agiye gusohora. Noneho ngo uwo mukire rero ngo yafashe abinfluencer abishyura mbere avuga ati mu gihe akiri gushaka ibyangombwa by'inzoga ye ngo bayirebere ko yujuje ubuziranenge, we already yari yarangije kwishyura abinfluencer bamwe na bamwe. Ubwo rero ngo mubo yari yishyuye ngo ntaga promoter yararimo. Ubwo rero ngo umujeni rero ngo yaje kwakira icyangombwa cy'uko inzoga ye n'ubundi ngo basanze ari ibintu byinshi cyane ngiri kubura kugira ngo ijye kuri standard izacuruzwa i Nyarugenge. Ubwo rero ngo yakoze kuri agapromota we turagana n'umuntu wanjye wa hafi, yari arimo aratumiza agapiriyusi rwose. Ubu ngubu arashize nk'iminsi 20 n'ingahe atumije agapiriyusi. Ayandi yayanguriyemo intebe mu minsi andi ngeze ngo yakoze anniversaire ngazi ko haza abantu veni haza abantu 100. Umukire rwose ngo yamuturitsemo ngo arayabura ateramuga ati shaka ibindi bintu namamaze, atari kukumbira ngo miliyoni zigera muri 7 nzuruka kakanya ntago biri bukunde. Hanyuma dusubiye kuri iki rero cyo kuvuga ko musaba ko bakora declaration. Uyu munsi leta ya Kongo ntago irakora iyi declaration. Irakora. Icya kabiri cyari uko muvuga ko mwarekuye abasirikare batsinzwe ba FRDC ndetse na MONUSCO gataha, ndetse mukongera mugakorana na MONUSCO mugakorana ndetse na SADC gataha, mukavana warikare. Mwebwe n'iki leta yabahaye muri ibyo byose mukora niba murimo mushyikirana? Twebwe nyine n'ibyo warukomojeho. Icya mbere twasabye n'icyo ngicyo waruvuze cyo kudeklara ku mugaragaro ko baje mu mishyikirano. Icya kabiri ni ugukuraho itegeko ryemejwe n'inteko ya Kongo kuri tariki 8 kwezi kwa 11 mwaka wa 2022. Yari zizanye amananiza menshi yo kuvuga ngo leta ntabwo izongera kuganira n'abayirwanya n'abatavuga rumwe nayo. Cya gatatu ni ugutesha agaciro ibihano byose byafatiwe abayobozi bacu, harimo n'ibihano by'urupfu ndetse n'izindi kurikiranwa mu nkiko zose, yuko batanze za manda zo guhagarika abantu bacu mu bihugu byose by'amahanga. Ibyo bintu nabyo bigateshwa agaciro. Kurekura imfungwa z'inzirakarengane zirenga 700 zagiye zitoragurwa hose mu bijyi y'igihugu zikajyanwa mu magereza akomeye muri za Kinshasa. Ubu baruzuye Makara, baruzuye ahitwa Ndolo, kandi hafungirwa abasirikare gusa. Baruzuye muri prison ya Demiap nicyo kigo gishinzwe ubutasi bwa gisirikare. Hose abantu bacu bariyo barenga 700. Tukavuga twe niba twararekuye bari basirikare ba leta bavugaga kuki bo batarekura bariya bacu bariyo. Guhagarika no guhana imvugo zihembera urwango. Ya gatandatu ni ukubahiriza urujya n'uruza rw'abantu n'ibyabo, harimo no gufungurwa kw'amabanki. Twigeze kubivugaho yuko amafaranga n'ay'abaturage. Ntabwo twebwe twaje hano ngo aya mafaranga aya mabanki turacyayarinze. Ubu ngubu tumaze amezi 6 amabanki tuyarinze, ibirimo ntabwo tuzi birimo, ariko turayarinze. Dutegereje ko leta ya Kinshasa niko turi kwisaba
nyaboneka fungura abaturage fungura amabanki abaturage bagere ku accessing ku mafaranga yabo. Ikindi hari gusubiza imitungo yafashwe, hari bamwe mu bantu bacu bafite imitungo iriya za Kinshasa n'ahantu hari leta hose iyo mitungo yarafashwe. Rero iya munana ariyo ya nyuma ni ugushyira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati y'impande zombi. Ko kibanza kikabanza kikumva